وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, ihaon na kita niyo ini nakabalik pa aming programa na to kuwasin bulan mulia. Insyaallah ta'ala, murah-murahan ito yan in programa na to. Yan na sinagikukain na, inahinang biya mga gagat. Amo na yung pag-blackout sa jari halawsin sa buwangan ini. Amo hindi ta kaingatan in pagtag na niron si pag-ukab niya rihan. Sa alhamdulillah, bihayaon kaluman ito yang kita niyo. Sa tayo rin ang guru mulia minimil kato patong tumawak tuimir na pagpalugay. Itok balko na siya kato tanukatan. Pwede naruwing din sin Mufti Kalasahan sin Zamboanga City. Pwede naruwing din ka siya Abdul Nasir Abdul Rahman. Pal yatapabal siya datu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فأشهد أن محمدا هو رسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allahu Ta'ala ha tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan in suwarain. Adapun ingganap pangadyan ni atud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ang po tag-unum. Paayat ikahang po tag-pito. In nasabot ayat Suratu Ali Imran. Mga kakasisin Allahu Ta'ala, di ayat ini kakuyagan salta pagpakuyag kato taniusin Allahu Ta'ala. Tanda di kita niyong pasusahon, iwan way makasusah. Apabila
inatay si manusia di mabutas tumaalok pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila inatay si manusia malingkat antara sinipon iwan tagipon. Mga anak po hatiranan, ahlul jannah. Tao susulraun nyari pa sila dunya. Kaya sin Allah Ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di magsali manusia. Susulraun iwan manusia nanalkaun. Di hadunya Allah hadlaw kana. Dahil nga sababian mga anak po, inumbol hambuk makakuyag. Inumbol hambuk kakuyagan, makalamod kita niyo, insyaallah, min ahlil jannah. Dahil nga mga tao, susulgaon, kakuyagan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinda siyo sila yan, mga anak po, Firman sin Allah Ta'ala, Alladzina yaquluna Rabbana, mga tao susulgaon, usog na kababain na ka, amin magpamung sila, mangayo sila patuhan, hapang hinduaan nila, haatay nila, haswara nila, iwan hapito ang gautabaran nila. Di sila mangdaak, manghindua. Iwan namin mga sila yung pamung nila utuhan na mo, para't saya kami kayo. Para't saya kami, hanapara na mo, apan anapara mo, marika mo, hiatudsing kanabihan iwan karasulan, aula-aula junjungan alayhi salatu wassalam, para't saya kami hapag-iman, para't saya kami hapanauhid, para't saya kami hapangagad hasara, piyahatod mo marikam. Biya sindagbos sin kakahinang natuharuman iwan iadlawan sin Ramadan. Nataayon, natibuok, nag-agad-agad. In pangatayan sin bariman usug iwan bariman babae, nagtaat iwan nagibadat. Tunggal pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga sila yadto, impamung nila, impanghinduaan nila, Rabbana innana amanna. O Tuhan na mo, piarat saya na mo. Ingkatan, piara mo, kanabihan iba na karasulan. Pagupila na. Ampo na kami, iwan maapa kami. Kakuyangan sin Allah Ta'ala, in pangitikad, in lapal, in hinang simpito ang gautabaran, sim mga sila bariman usug, iwan bariman babay. Pagpila na, bukuni siya isa niya, sadyang piyangayuan niya. Para saya kami utuhan na mo, ikarwa maapa kami, iwan ampun na kami. Sin mga dosa, namo maun kay mo, iwan sin dosa lima bain, iwan sin nakauna, damit kan iwan sin dosa namo magkahin. Mga anak po, yari nakita niyo nalibot simpit na, natikop na kita niyo sin musiba. Titikop kita niyo sin syatro. Titikop kita niyo sin syaitan. Titikop kita niyo sin napsu nato. Titikop kita niyo sin syahwat nato. Titikop kita niyo sin akal nato. Hiyahapaan kita niyo sin kabayaan nato.
Hakuti ka impamung na to, Rabbana innana amanna faghfir lana junubana wa qina azaban nar. Habihad tim pangitikad na to, habihad tim pamung na to, habihad tim pangayo na to. Inna Allaha sabunnal to din Allah Ta'ala ghafurur rahim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Di paglaulon, di hapusunin Tuhan mangampun iban magma. Iuo niya painipon niya nakahinang dosa biya sinablang sin langit iban lupa. Wala niya misan piyagamahan. Masana to ini biya dagbus magbinasain tao. Allah Ta'ala min nagpapanjarikan niya amin piyagdosahan niya. Iuo. Ay kau manay kudeng ka. Ay mubugto ay palsugpatan mo marika kumisan kau nakahinang nasalak sa dusa. La taqta'u min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Al-istiqamatu fi Ramadan. Innahinang nato kahatulan, kaadilan, antara nato iwan sintuan, iwan antara nato magkahi. Habulan Ramadan, ubos na yung Ramadan. Way na, tungkad kita niyo sintaon susungon. Wala na ubos in pagpabuntol. Continue ra in kaadilan, continue ra in kahatulan, continue ra in pangayo taniyo. Istaqimu fima kuntum fi Ramadan. Parayaw na to da. Diya da singkagi na to nagparayaw, nagpabuntun, nagpahatol. Alaw man sin Ramadan, sindun, iwan sin Allah. La takta'ul musabaka wal musara'ah. Ayaw na to bugtuon yung paglumba-lumba. Ayaw na to bugtuon yung pag-usos. Maita, parman si mahasot si mahatinggi, wa'budu rabbaka. Tunggala sadya yung pagtagipon mo patuhan mo, ay ikaw masasaw simana saw ini, ay ikaw maligap simang liligap ini, ay ikaw mataabit sin mananaabit ini. Wa'budu rabbak. Tunggala sadya yung pagtagipon kabayaan sin Tuhan mo, ay ikaw makadsin napso mo, ay mo akarin syahwat mo, ay mo akarin pikilan mo, ay mo akarin piag-isun-isunan mo, sakawa ittabi ma'uhiya ilik. Akara sadya, in uno-uno na, piatulon sin Tuhan, maon panabi mo, kay napos. Wa'budu rabbak. Tunggala yung pagtag-ipon mo pa Tuhan. Hatta ya'tiyakal yakin sa hingaragpakan kau, sin mabutas na inya wa iwan sin jasad. Bihanin papata. Nasa kalituan nabutas na inja sa dugaing na. Tuway pag-agarun. Talukay nabubuto kinja sa diwan sinyawa, papag-agarun sila. Kapatut sinjasad, suko niya, kapatut sinyawalihan suko niya. Mga anak po. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Pangayo si mga bariman usugi ng bariman babae. Waqina azaban nar. O Tuhan na mo, tangkisan kami. Dahil nga kayo dunya, iwan na kayo adlaw akhirat. Hapulan po asat, tiambul sin Tuhan ng kayo. Iukab sin Tuhan in tulwa. Naroon yan ang nagbayta, mag-brown out, black out.
Nagpamina-mina. Aba mapaso. Bangkaw nagsadya turag tungod padasad mo. Ay mo kalupahi. Inadlaw ka na. Asyaddu minha. Mapaso daing sinpaso diya dunya. Kaya nga sabab yan yung pangayo nila, wakina azaban na. O Tuhan na mo, tangkisan kami rin kayo, adlaw ka na. Hinda siyo sila yan, inangayo yan. As-sabirina. Amoy mga sila masabar, ato parakal. Tiatasan nila into parakala, patatasan sintuhan bukun patatasan niya. Maita, aun asal biyata sintuhan katutan niyo. Aun vision, aun mission. Pagubos, aun evaluation. Naghinang kanya-kanya. Imbision kulong na biyain, immission ko biyain, impag-evaluate ko biyain. As-sabirin, amin mga sila, siyandalan nila, hinang nila tungod, tiunay nila tuding pagtaat, ibang pag-ibadat, kabayaan sintuhan. Ikarua. Siyandalan nila tudi, sila tudi minang simangi. Inda akan tiatasan nila, iliangan tiatasan nila ra. Ini katu imusiba piaratong kanila sintuhan tatandasan tiatasan nila ra. Kani ang tuan. Dahil nga sabab yan, sila yung tao, giulal sintuhan, kairukum, kamunanim marayaw. Iwan wa ahabbakum wa ikamuna marayaw iwan kamuna in kalasahan sintuhan. Ay nakaw dumaot kalasahan sintaw. Aun diyang kaanin la sa sintaw. Illa sa sinallahu ta'ala way higad niya. Way ending niya. Kaya lasahan kaw riya dunya iwan kaya lasahan kaw adlaw akhirat hakutika magad kaw sing kabayaan niya. Nayad to mga tuwa. Ikaru hinda siyo sila yanin magpamung, mangayo, kaampunan, umangkis din nga mangi, wasadiqin. Amin mga sila, bunalin iniyat nila, bunalin itikad nila, bunalin suara nila, bunalin hinang nila. Yung mga sila ini makalamuda kanabihan. As-sadikun. Ini katu hinda siyo sila yan. Wal qanitin. Amin mga sila nagtaat patuhan. In pagtaat yukob. Mukun kuno na sadya bayaan magtaat, kuno na sadya bayaan magibadat, kuno na sadya bayaan maghinang marayaw din. Iya agad niya, unuin atulan sindum, unuin atulan sinadlaw. Unin atulan kabayaan sintuhan na pagtaat, unin atulan kabayaan sintuhan na pagibadat, biya sin pag-agad-agad na to, halaw man sin Ramadan sindum, iwan sinadlaw. Taatullah. Uning pagtaat yan, taatun tamah. Na-complete na. Complete, iwan perfect in pagtaat nila, iwan pagibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sadya yung pagkaon, yaon na yung sabaw, yaon na yung tiwla, yaon na yung katantaan, hatungod tao pati lara, wayroon lara, biyani urakulong na sinuay piyakaon. Ayan to, ha? Namay, tao kunjo ko.
Habok din na kulang kaniya lara. Aun na lara sa way asin. Di da makananam lanab, di da makananam sarap. Tim layad to sintao. In tim laring hatuhan. In pagtaat ibang pagibadat, way lamud na to magtimla. Makadsadya. At ta'at wal ibada. Magtaat sadya kita niwan, magtag-ipon kani. Tano yan mga tuan? Na. Ini kato, ikaupat, wal munfiqin. Amin tao. Piag napakan niya, piag murabbal niya, hindi jiki dihil kaniya sintuhan. Yadto hatungod sin. Antara ni iban sintao. Damik kiyan pag napakahan, inyawalihan mo iban sinjasad mo pakabayaan sintuhan. Di man jari stainless kau patuhan, di man jari stainless kau patao. Pag napakahaning kabuhi mo patuhan, hapag jikir, hapag dua, hapag jakat, hakatantan yaun, pag napakakaw, ay kau kuriput, magbasa sing Quran. Ay kau kuriput, suway kau bukong kuriput, mangayo dua, amang daak pa kau. Ayaw. Nanag-agad na karwa. Mamura kau papagkahi. Mamurara kau hapag-ibadat hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yan mga tuan. Wal munfiqin. Nagnapakasya fi sabilillah. Bukun fi sabili hawahu wa syahawatuh. Bukun haran kabayaan sin nafsu niya, kabayaan sin syahwat niya, bukun. Fi sabilillah. Fi manhajillah. Haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, uno pa yan yung beta sin Allah ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar. Ibanin sila yan naming karihilan. Amin nangangayo sila kaampunan iban dua patuhan harum. Natutug na iban niya magbati siya. Maita sabab biyeta sinabi kaniya. Isiyo si mangayo hirihil. Isin di mo tay maong. Siyusin na ngayo kaampunan ampuno. Hawno yan. Tulusul layl. Hikabahari to sindu. Sila yan magpamung alladhina yakuluna rabbana. Innana amanna. Faghfir lana junubana. Wa qina azaban nar. Murah-murahan makaagad kita niyo mga tumpukan ini. Yafrahuna bitta'ati wal ibadah. Makuyag sila. Iwan malasa sila. Uning kakuyagan nila, iwan kalasahan nila. Magtaat iwan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad tuintay Quran, amuad tinsungon. Wala man, intaw miya kada kabayaan sintuhan, lingog. Nalupas yung pagtaon, nalupas yung pag-inom, nalupas yung katantan, tababsin kalingugan. Allah subhanahu wa ta'ala, paglasakam. Irhamu man fil ard. Irhamukum man fis sama. Pagkasilasakam mo, amunyari kamu adun. Kalasahan kamu sinataat, iwan kalasahan kamu sinyari. Pagduyag-duyag, sadya kamu kabayaan sintuhan. Ay sadya kamu magduyag-duyag, magkuyag-kuyag, hakabayaan niyo. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ay kamu makuyag, hakabayaan niyo.
ay kamu maglami-lami hakabayaan niyo. Sa kuyag kamu hakabayaan sintuhan. Uno yan, kuyag kamu magad magibadat, kuyag kamu magad magtaat, kuyag kamu magad parat saya sa bundal, kuyag kamu manghinunggal pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, nabahagi nagdua, yung kuyag pagmaksyan, iwan kuyag pagtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak po, aun kabtangan kato taniw si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan. Kaya nilaray sab daing ha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan yung kabtangan nila. Inagi nila kato. Yung mga sahabat sin Nabi Makkah, iwan na Madinatul Munawwara. Iwan sinakuliling niya. Kanu akyas. Yung kaunan nila yan barakal. May tabarakal. Kaya agad nila, inakal nila, pasalakan, pa Quran iban hadis. Ampay masana to ini, Quran iban hadis, impakaroon ni hakal niya. In sila bukun, akal nila, pikilan nila, napsu nila, inpiataalok nila, paparman sintuhan iwan hadis sin Nabi. Dahil nga sabi yan, imbugbog nila duwara, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbihad turagbus, akyas, taubar akal. Di mangakal, na aturan yun yung masana to ini. O, ganito, ay minyad tulong niya, iningat niya, kaya akalan kura, kaya tayong babawan kura long niya. Mataod-tao kuyagan, kaakalan niya yung pagkahin niya, kita niyo yan mga to. Timbari man di. Naringa sabi, anin mataod magsusunad law susungon. Amin bihad turagbus. Wala nila, piataalo, kinakal nila, pakabayaan sintuhan. Piataalok nila, inakal nila, pakabayaan na sinakal nila, pakabayaan sin pagkahin nila. Uno pa yung mga sahabat sin Nabi. Amilu salihan. Hinang nila yung sa barang marayaw kabayaan sintuhan. Wa fa'alu tayyiba. Iwan piaganggautaan nila inhinang kakuyagan, karayawan, karidaan sin Allah Ta'ala. Ikaupat. Wa akalu wa syaribu tayyiba. Kimaun sila sin marayaw, minum sila sin marayaw, wala sila kimaun lasun, wala sila minum lasun. Ay may taong pagkaun lasun nun. Taong pag-inom lasun nun. Amo na in pagkaun sin Yahudi van Nasara. Biya papatal lumamod, in mga sila malamay pag-iman. Na. In pagkaon nila, sutsi. In pag-inom nila, sutsi. In pangadatan nila, damik ka. Uno pa ninang nila yan. Lam yatanafasu min ahli dunya fi dunyahum. Wala sila miyagad nag-akig-akig sin parakala dunya ini. Piyasaran nila na sila yadto. Kaya na sila limamud. Nag-concentrate sila sa pag-agama. May ta, di na sila asubon. May ta, kawala nag-doktor. May ta, kawala na ng engineer. Kakawa, nag-concentrate sila. Bang man, dumayaw yung pagtaat, yung pag-ibadat. Udyoon na sila si mga udyo. May ta, yan lang na rin ka mo makaig. Pag-ingatan sin pag-ail. Pag-ingatan sin pagsujud siyawi. Kaingatan sin sababi asubukay mo, may tamula pera yung niyat mo. May tamula pera yung pag-ail mo.
Ang pagka-general mo, yung pagka-doktor mo, wala na kawiyaso mo. May takaway ng general, may takaway ng doktor. Kasubuhon kaway mo, may tamo wala pera yung pag-ail mo. May tamo ay pera yung pagruko mo. May tamo ay pera yung nuno mo. Kasubuhon ka sintungod pagta at ibang pag-ibada. Dahil nga sa babiyad, tuwirun sila nag-focus, maghinang atomic bomb, maghinang hydrogen bomb. Sabab, bukon magpatay tao, bukon maglubuhula, magparayaw sin tao. Hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon magparayaw ha tao, hakabayaan mo, hapikilan mo, hakabayaan niya, hapagyo sinusunan niyo. Aun na asal salakan pag-agaran sin mahadyanan. Na, unin ba ita kato nila? Ay nakamulumamod. Sin pag-akig-akig nila, tungod, padunya, pasarin niyo na sila. Sa kawa, di kamo mag-focus, mag-concentrate kamo, pitta at wal ibada, para yawan niyo sa basubuhon kamo pagdatong niyo. Mahita mo wala pera yung pagsambayang. Mahita mo wala pera yung pangadatan mo. Takaw yan mga tuan. Uno pende ta kato taniw. Inreji kay matawod. Hika isa sumabot kita niyo. Al-afia. Dahil nga mga rejiki, masambo yung ginawawaran mo. Dahil nga mga rejiki, pagkaon ibang pag-inom pangalta. Dahil nga mga rejiki, mataod panubo mo marayaw. Dahil nga mga rejiki, makuyag kay mo intuhan. Kasubon na to, unin umbulhan buok rejiki. Yung pangatod na to, masa na to, inunin umbulhan buok rejiki, mataud sin, mataud bulawan, mataud panyap. Inyad tutuan huwa adna darajat rizq. Sa baba rizq inyad to. Amin pangatod sintaw wihaw nyad to taas number 1, sa baba. Ayaw mataud na sa sakit. Bisan siya tabunan sinsin. Maba siya di na siya pabihon. Uy na. Na. Ingkasambo sing ginhawawaran. Rijiki. Ala daraja. Sa taas-taas daraja tisap. Kau tayan. Inahatul mo yung family mo. Family halambay, family hakwabay, family katiluagan, tay mangud mo katiluagan, nakalamud ka, nagparayaw. Abdalur rizq, sarayaw-rayaw riziki, may tawilingog, nagkakasilasa. In Jukop, iwan perfect riziki, ridallah amunain ko giwan kuyag sin Allah Ta'ala paipon niya. Malasa iwan makuyagin Allah Subhanahu wa Ta'ala haipon niya. Amunad tuin complete iwan perfect riziki. Mga anak ka po, isim makadawhat-had to. Nakadawhat-had to amuren wala nilawiyog to inupatini. Wala na bugto. As-salawatul khams. Wala na bugto yung pagsambahayang nila makalimang karuma kadlaw. Ubos na in Ramadan, wala na naubos yung pag-ibadat nila. Continue ra yung pagsambahayang nila, labi aula sambahayang makalimang karumang kadlaw. Hikarua.
Ajikir. Wala da nabugtuin pagjikir. Aw pagkamatauran ha bulan Ramadan pare da magjikir. Ampain sila ini. Nagjijikir hakatan bulan labi aulaha musim niya. In sambayang di naman jari kanapan. In pardo sambayang di na. In sunnat di na. Saka wahi papataud sintuhan ng pagjikir. Ya ayyuhallazina amanu udkurullaha jikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Patauran niyo yung pagjikir niyo. Patauran niyo yung panasbi niyo. Patauran niyo yung pamuji niyo. Allah subhanahu wa ta'ala sindumi wan sinadlaw simahapon iwan simahinaat. Ini katu kasratud doa. Patauran niyo yung panghinduaan niyo. Aula-aula dua asim baran pabaran. Dua asim maas pa anak. Dua asin anak pamaas. Dua asin guru pamurid. Dua asin murid paguru. Panghindua asin nakura para ayat. Panghindua asin raayat panakura. Pangayo sin hadir sin wala nakahadir. Pangayo sin buhi hamiatay. Taniw yan mga tuwan. In sumunod. Tilawatul Quran. Patauran niyo yung pagbasa niyo sin sulat sin Tuhan kaniyo. Sakalim patauron niya basahon. Patta sin tao. Nagkaginisan na yung tao. Manuisuy ha tao. Yadto sila ridto. Yadto sila taas. Yadto sila baba. Yadto sila hakid. Magmayno sin karayawan mo sin biyad turagbos. Saka wa multiply yung karayawan. Kuno yan. Impamung mo sadya. Impanasbi mo sadya. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Way bihandayaw. Tiyo de makatasbi simbiyad. Impanasbi mo. La hawla wa la quwwata illa billah. Way bihandayaw. Sa tiyo da. Imbasa mo sing Quran inabukurog hangpo ing karayawan hirihir. Kitayan tuhan na in sumunod haulihan silatul arham. Patauran niyo in pagsugpat sin pagkasila sa bukumbya simbihangun. Nabubugtuin la sa sinusog pa babae. Nabubugtuin la sa simbabae pausog. Nabubugtuin la sa simmaas pa anak. Nabubugtuin la sa anak pamaas. Unuin sabab. Pulos. Pasalansin. Di lang na magpangdihil. Kuriputi mga anak apo ini. Astagfirullah. Mamurain Tuhan. Yabsutur rizqa lima yasha. Yulak palik sinallahu ta'ala in pangalta harakat haraud laud karajum kahunasan yan dunhan. Sakawali siwanin tao. Ang pabetaan kita niyo sinallahu ta'ala weta sin nabi kato weta sin nabi hadis niya. Tuway kamu maluman masipuga manuk-manuk. Wairon manuk-manuk matuge hapdi. Mig siya rin apukad niya hapdi siya. Pagbalik niya nakarara. Di mangalo, di mga sinakaywanan. Di. Atas siya madto, pari tungan law, duway katapuan niya. Pagtukbong niya, nakakain tuka niya. Paghangad niya pataas, nakarain si kanya. Naimano siya masanato ini, waibihan. Yaw halawang tabo. May nuino ko yahap di sinyawnin pagkakaunan, sinyawnin pagkakawa.
Manok-manok. Wayro ni panga niya, muren tuka niya, iwan sisik niya. Wayroon manok-manok matugi hapdi. Nabihan mga anak po. Kahinapusan. Biyay takatutan niyo. Inhambuok. Kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ala rajulun ahadul hukama. Nangasuwi na mo kusog pahambuok barakal. Isim barakal yan, hakim. Dahil nga mga ulama maingat. Pangasubukan niya, hal ana minas salihin. In ako'y nilaw na mga subo ako, atura kuno ako'y nilaw na. Lamod daw ako'y nilaw na din nga mga tao marayaw. Amod din pangasubo niya, pawaran niya. Paajabahu, jawab siya sinamin. Hakimin ni, tao marayaw ni. In kunta tad'u liwalidayk, banging kaaunan mo, piyangangayuan mo, in inaama mo, in duwamaas mo, patuhan, paanta minhum. Ini kau yan, lamod kau rin nga mga tao salihin. Ang panabiyas sa hadis, pabila mawapat na manusia, mabugto na yung kataan. Hindi da mabugto, hambuk, aw waladin salihin yadula. Anak, nag-ibadat patuhan, piyangayuan niya, yama niya, kaina niya. Naringa sabyad to, pataurun na to yung pangayo na to, patuhan, Rabbi gfirli wali-walidayya, warhamhuma kama rabbayani sagira. Natubtob na rin to, miabot na yung wakto, mura-murahan, kaya tagnaan na to ni sabdi Roman yan, in panagdaan programa na to, pagka ubos na in ibadat niyo Ramadan, magbalik na kita niyo, pakari asali programa na to insyaallah ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil janna wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.